tubifurije kugira intangiriro nziza cyane z'ukwezi kwa karindwi. Mu kinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa bo bakaba baramukiye rero kuri Jacques Henry, akaba ari president w'ikipe ya Marseille rero, akaba ngo ibintu bifite mu ntoki kabisa. Marseille nyuma y'akavuyo kanshi karimo rero batandukana na Zubizarreta, ubona n'umutoza kabisa FB ibintu bitari kugenda neza cyane, akaba umugabo rero president OM kabisa, akaba rero ibintu byose amaze kubitereka ku murongo. Nyuma gusinyisha Dimitri Payet, akaba ku munsi w'ejo kabisa baratanze officialisation basinyisha ku mukinnyi baratijwe n'ikipe ya Villarreal Alvaro Gonzalez w'umutima wa defense miliyoni 4, Marseille ikaba yamaze kuzishyura. Hanyuma kandi bakaba barasinyishije Marere Ake kugeza mu mwaka wa 2024, basinyisha Lucas Perret yongera amasezerano kugera 2023. Hanyuma iyi kipe ikaba rero yamaze no kumvikana rwose, bisa nkaho biri burangire uyu munsi. Pape Gueye nawe agomba gusinyira ikipe ya Marseille ava muri Le Havre. Akarere mu dossier yose rero uyu president amaze kuyakoraho rwose, ibintu byose bimeze neza cyane, anako kandi ibintu byose biri kugenda en faveur y'ikipe Marseille kuri ubu ngubu. Muradi Boudjelal wavuga ko ashaka gufata ikipe ya Marseille rero, abafana b'ikipe ya Marseille bakaba bamaze kumuhakanira tayari. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kirakomeza kitubwira yuko imikino y'amafinali yagombaga kubera mu gihugu cya Portugal ya Champions League, imikino yatangiye kugirwaho rwose impungenge zikomeye cyane. Nyuma yo ko iki gihugu cya Portugal gitwera abaturage miliyoni 11, abantu bageze ku 1576 bamaze kwitaba Imana. Ku munsi w'ejo ubwiyongere bw'abarwaye bwarazamutse cyane kabisa, bwiyongeraho ku gipimo cya 82%. Hakaba rero abantu 229 ku munsi w'ejo bakaba baranduwe, benshi cyane bavuye mu mujyi wa Lisbon mu gihugu cya Portugal. Urabona ko nahangaha ku kinyamakuru L'Equipe kibitwereka rwose ibintu ntago byoroshye muri uyu mujyi. Anako kandi bibutsa ko imikino ya Final 8 yagomba gutangira ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 karangira kuri 23 z'ukwezi kwa 8. Tombora ikaba iteganyijwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi. Tukivuga ibya tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi rero, ni naho hagombaga kujya ibyemezo hanze by'urubanza, imyanzuro y'urubanza rero Manchester City yagiye kwireguramo muri TAS kabisa, ishinjwe ibintu bijyanye na financial fair play. Ikinyamakuru The Mail rero kikatubwira yuko Manchester City ikaba imyanzuro y'urubanza izajya hanze ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi. Twerekeza mu gihugu cya Espagne, nta kindi kiri kuhavuga ni ikipe ya FC Barcelona ndetse na Atletico Madrid zanganyije ibitego 2-2. La Liga rero ngiragiye nk'uko ikinyamakuru Sport kibivuga rwose. Ikinyamakuru Sport kikaba gikomeza kitubwira ko kandi Barcelona yatakaje amanota 2 y'ingenzi mu by'ukuri mu rugendo rero rwo kurwanira na Real Madrid igikombe cya shampiyona. Rero Madrid rwose ikaba ngo yahawe rugari yo gushyiramo amanota 4. Ikinyamakuru kandi kikaba kivuga ko ibyemezo byafashwe na arbitre mu by'ukuri byari bikakaye cyane kandi bitavuzweho na rumwe na benshi. Akaba muri iyi match hatanzwe penalty 3, 2 za hawe ikipe ya Atletico Madrid ndetse n'imwe yahawe ikipe ya FC Barcelona. Akaba ari imwe mu byaranze iyi match nk'uko ikinyamakuru Sport kibitangaza. Mundo Deportivo kuri titre imwe na Sport nayo ikaba itubwira ko La Liga yamaze kujya kure ya Barcelona kabisa nyuma yo kunganya iyi match rero ku kibuga cya Camp Nou. Penalty 3 zikazaranzuye umukino, arbitre ngo wafashe ibyemezo bitangaje kabisa biri controversial. Mundo Deportivo kandi tubwira ati VAR rwose nta kigenda cyayo, ni ibintu biraho by'amafuti, atizi kureba gusa Ter Stegen yasohoye amaguru mu izamu, ntirebe ko baterera penalty ya kabiri Piqué yarahagaze mu murongo. Ikinyamakuru Marca kikaba cyatanze titre kabisa kivuga ati Barca yazamuye idarapo ry'umweru, ati yemeye icyaha rwose. Abasore bakwikesetse rero ngo bataye amanota 2 rwose mu nzira, ngo ni match rero yaranzwemo penalty 3. Anako kandi kiravuga ko ikipe ya Atletico Madrid ikomeje kugenda ibyitwaramo neza cyane nyuma y'iyi pause. Aranako kandi kivuga ko Madrid, aranako kandi ku rundi ruhande Madrid ngo niramuka itsinze match yayo irahita ishyiramo amanota 4. AS mu gihugu cya Espagne kabivuga ko inzira iharuye ku ikipe ya Real Madrid rero. Ikinyamakuru kirashimagiza cyane kabisa Saúl Ñíguez witwaye neza cyane kuri iyi match kuri uyu mugoroba. Anako rero kinashimagiza ikipe ya Atletico Madrid rwose ngo ikomeje kwitwara nyuma y'iyi pause. Anako kandi ikinyamakuru AS gikomeza kitwereka ko Lionel Messi yatsinze igitego cye cya 700 mu mateka ye kabisa muri karere umupira w'amaguru. Nk'ibindi binyamakuru byose rero byagiye bigarukaho, ariko ikiri special cyabikoze neza cyane kabisa kari ikinyamakuru L'Equipe. L'Equipe rero itwereka ko Lionel Messi amaze gutsinda ibitego 630 mu ikipe ya Barcelona, harimo kandi n'ibitego 70 mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kitubwira uburyo Messi yatsinzemo ibi bitego rwose, harimo ibitego 582 by'akaguru k'ibumoso, 92 by'akaguru k'indyo, 24 by'umutwe. Anako kandi ibindi 2 ngo yabitsindishije izindi parties z'umubiri. Anako kandi ikinyamakuru L'Equipe kitwereka ko Lionel Messi yibasira cyane ikipe ya Sevilla, niyo yakubise ibitego byinshi cyane 37, 32 ikipe ya Atletico Madrid, 28 Valence, 26 ikipe ya Madrid ndetse 25 ikipe ya Espanyol.
Messi kandi akaba amaze sezo 11 rwose atsinda ibitego 40 nkuko bibona hasi aha. Igitego cy'ijana akaratsinze ikipe ya Dynamo Kiev hari mwaka 2009. Ibitego 200 yabyujuje atsinda ikipe ya Madrid. Ibitego 300 yagikubise ikipe ya Vallecano. Igitego cya 400 yagikubise Granada. Igitego cya 500 yagikubise Valence. Igitego cya 600 yagikubise Atletico Madrid, ndetse n'igitego cya 700 akaba kirasha ikipe ya Atletico Madrid kabisa. Iki kinyamakuru kandi kitwereka ko Lionel Messi mu gihugu cya Espagne rwose La Liga amaze gutsinda ibitego 441, Champions League 114, igikombe cy'umwami 53, Super Coupe Espagne ibitego 14, bitatu muri Super Coupe yo ku mugabane Burayi, mu gikombe cy'isi cy'amakarabu ibitego 5 kabisa, Copa America ibitego 9, match amicale ibitego 34, Coupe du Monde ibitego 6, qualification za Coupe du Monde kabisa ibitego 21. Urabona ko details zose cyazitanze nawe wakisomera kabisa. Enjoy. La Gazzetta dello Sport yagarutse ku bitego by'ikipe ya Juventus kabisa, ngo fashion yabitsinzemo ngo byari ibitego bitsinzwe mu buryo bw'ubugeni n'ubuhanzi bwinshi cyane. Akarero batsindaga ikipe ya Ferraris nkuko kondo ko yitare ibitego 3-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Paul Dybala n'akaguru k'imoso, Cristiano yongeramo n'indyo. Igitego cya hatari kinyuma sifa de reparation kabisa, na nakise kari igitego kimeze nka za stream z'Vietnam irekura ngo mwizamu ajejeje cyari kiryoshye cyane. Ndetse n'igitego cy'imoso rero cya Douglas Costa kabisa 3-1 rero akaba ekipe y'abanywanyi ya Juventus yitwaye neza cyane. Ikinyamakuru kikaba kandi kinagaruka kuri transfer kabisa ya Achraf Hakimi wamaze kurangiza n'ikipe ya Inter Domira kivuga ngo 5x5 amainga akusha ni hatari ibinyamakuru gose. La Gazzetta dello Sport kandi nakomeza tubwira ko rero Tonali agomba gusinya ikipe ya Juventus uyu munsi kuri $25 ndetse agasinya imyaka 5. Exam rero akaba agomba kuyipasa rwose uyu musore wo muri classe y'ibihumbi 200. Anako kandi ikinyamakuru gikomeza kitubwira ko uyu mugoroba rwose Osimhen yamaze kuvugana na Gattuso banasangiye dina hariya mu mujyi wa Napoli. $50 rero ni ikipe ya Napoli igomba gutanga kuri rutazamu ikipe ya Lille kuva mu gihugu cy'u Faransa. La Gazzetta dello Sport kandi natwekeza mu ikipe ya Milan rero Ivan Gazidis akaba agomba guhita ngo yishyura nawe kabisa Ante Rebic, akaba rero agomba kumugura rwose, hanyuma ngo akaba azabafasha rero kwerekeza muri sport zo ku mugabane w'Uburayi nabo bari gushakisha ticket. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikinyamakuru The Sun rero kiratwereka Manchester United yatsinze ibitego 3-0 ikipe ya Brighton Hove Albion. Rero Bruno Fernandes yishimye cyane mu by'ukuri, avuga ko yishimira utambwe ikipe ikomeje kugenda itera rwose, ivuga ati ibingibi nibyo twakagombye kuba dukora. Anako kandi yanashimye kabisa pass rero yahawe na Mason Greenwood ku gitego cya kabiri kabisa, avuga ko yakishimiye cyane. The Mail iti Mason Greenwood ati ni diama Manchester United yibitseho. Anako kandi ikinyamakuru The Star nacyo gishimagiza kabisa abastari ba Man United rero kivuga ati rwose reprise de volley ya Bruno Fernandes ati tanga ibirori. Urumva ati rwose uramubona sliding aho ngaho nyuma yo gutsinda igitego cya kabiri. Iki kinyamakuru kandi gikomeza gishimagiza rero aba bastare ba Manchester United. Daily Express nayo ntiyatangwa kabisa, ishimira urutambwe rwa Mason Greenwood kabisa mu gufasha Man United kuva mu myanya y'inyuma yerekeza muri sport za Champions League. Hari nako kandi ikinyamakuru Mira Sport kivuga ati special Bruno Fernandes kabisa ati ibitego bye 2 bisunika ikipe ya Man United mu rugendo rwo gucaginga berekeza ku mugabane w'Uburayi. Hari nako kandi ikinyamakuru Mira Sport gikomeza ko Jordan Henderson akaba igikombe batwaye cya shampiyona yamaze kugitura Steven Gerrard. Tugaruka mu kinyamakuru The Sun, Richard Masters ni boss wa Premier League akaba amaze gutangaza yuko rero nyuma y'uko umujyi wa Leicester City wamaze gusubira muri lockdown, akaba rero avuga ko imijyi yindi niramuka ikomeje kugenda yirukanka kabisa igaruka muri lockdown bishobora kuba Premier League yahagarikwa. The Mail kandi ikomeza tubwira ko secretary Hancock kabisa yamaze gutangaza ko Leicester City na Palace zo nta kibazo na kimwe kabisa, ngo match iyo muri weekend igomba kubera mu mujyi wa Leicester nta kibazo na kimwe kibayemo. Ari nako boss wa Premier League kabisa Richard Masters we yamaze gutangaza ko terenetere rwose irashoboka cyane kuri iyi match. Turarindiriye rero tumenye uko ibintu birizo kuza kurangira. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Manchester City yamaze kumvikana na Bayern Munich ku $45 z'amapaundi kuri Leroy Sané, hanyuma akaziyongeraho rero $10 z'ama add-ons kabisa. Uyu musore rero akaba agomba gusinya igihe cy'imyaka 5 mu ikipe ya Bayern Munich. Bayern Munich ikazajya ihemba Sané $380 by'amapaundi ku cyumweru. Man City amafaranga ntiyari kuyabona. Daily Express iratubwira ko Man City yashyizemo clause kabisa mu masezerano yagiye na Bayern Munich igurisha Sané yuko Bayern niramuka igurishije Sané Man City izafataho 10%.
ikinyamakuru DMR cyo kikatubwira ko agomba kwerekanwa uyu munsi. DMR kandi tunayikomerezamo mu nkuru ya Adrian Kajumba akatubwira ko Arsenal yiteguye kurekura Matteo Guendouzi mu gihe yabona swap yari yose igomba kumukoreshamo. Ikinyamakuru The Sun kiragaruka ku magambo ya Richard Masters bamubaza ku bijyanye no kugurishwa kw'ikipe ya Newcastle. Akavuze ko rwose abafana rwose bashyira umutima hamwe yuko icyemezo kirafatwa vuba. Richard Masters kandi bamubajije ku bya BOutQ n'ibya copyright byose bijyanye na Bein Sport yareze iregera Premier League. Yabwiye ati rwose izo information ziracyari confidentiel ntacyo dushaka kubitangazaho ubu ngubu. Bamubajije kuba harabaye inama eshatu ntibagire icyo bavuga kuri ibi bintu bya Newcastle. Yabwiye ati rwose process iratinda ni ibisanzwe ntago ibi bintu bikorwa mu buryo buri huti. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Jimmy Vardy akaba akeneye igitego kimwe cyonyine gusa agahita yuzuza ibitego 100 muri Premier League. Brendan Rodgers yamaze gusaba abakinnyi ikipe ya Leicester City kumufasha mu byukuri akabona icyo gitego. Uyu mugabo amaze iminsi adafite forme mu byukuri par rapport yatangiye saison. Akaba Jimmy Vardy yaratsinze ibitego 17 hagati y'itariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12. Kuva kuri 22 z'ukwezi kwa 12 kujya ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 uyu munsi amaze gutsinda ibitego 2 mu byukuri. Ntago ibintu bimeze neza cyane rero akaba bagomba kumufasha mu byukuri akagaruka muri forum. Nako kandi Bayern Munich mu buryo official imaze kurangizanya na Tanguy Kouassi umusore wavuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain mutoya. Bayern iramusinyishije igihe cy'imyaka 4 kujya mu mwaka wa 2024. Nako kandi dusoza tubereka izi jezi za Chelsea kabisa. Murazibona mute muri comment mumbwire izi jezi za Chelsea muzibonye mute kabisa. Mbifurije kugira umunsi mwiza cyane.